Pamiarsa nyangre rahinan suci galungan miwah kuningan krama keabtiang nenten osah krama mangdani metumbasan anutin pebuatnya nih. Santukan kewentenan stok bahan makanan kejan tenang aman. Distributor taler keabtiang nenten ngandek kering sejroning limbakang stok bahan makanan. Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, Andi Setio Biwado Mausang, anutin seselah selami puniki, ritat kala pengrahu rahina suci galungan, sawetara komoditas katanyane dados penyumbang inflasi. Indika inucap anut adung sareng pengarsan pabuat bahan pokok, sana katar kayang, pacang nincap, nyangre galungan miwah kuningan. Punika mawinan Bank Indonesia sareng tim pengendalian inflasi daerah TPID, ngician rekomendasi setelah pemargi ring sajroning nincapang program pengendalian inflasi sekadi ngewangun kerjasama antar daerah KAD, inggian sareng Kabupaten Tiosan intraprovinsi weaden antar provinsi untuk nakingin pabuat komoditas pangan sane kanton defisit. Tatujuannya nih untuk mastikayang suplai komoditas sidek dagingin. Silit tunggilnya nih TPID Bali katanya nih sampun ngawit ngelaksanayang operasi pasar nyangre rahina suci galungan miwah kuningan ring makudang-kudang Kabupaten Kota ring Bali. Operasi pasar sampun raja kemargiang oleh tim TPID nanging nampekin galah pengrahu galungan pemargin nyani sayan katin capang mangde arke pabuat pokok ring Bali sayan keselehin becik. Dane taler ngaptiang melarapan operasi pasar nyangre rahina jagat galungan miwah kuningan pamidab-dab nyani sayan becik. Pengarsan pabuat pokok taler kekantenang lincap santukan TPID mastikayang suplai komoditas dagingin rumasuk nincapang kuentenan perusahaan umum daerah perumda pangan mangde ngewantu pemerintah mastikayang arge ring tingkat pengecer santukan perumda pinaga optiker sane ngangge hasil pertanian ring Bali. Bisnis Bali nguningayang.